Halala Radio Samoa. Wa tu'umalo Queen Elizabeth le lua. O leana tu'umalo I Palmyra Castle I Skotilani, mai whaapea o leana whaanatinati atu iai le ai ngā tupu, ina uati ngā ina. Mai lona alo fitus fultolu tu sanga ia Prince Charles, o ia fo'i wa avea nei matupu e pe ona sa waile whaasilisilanga mai lona ofisa. O se tala whaanoa noa e le ngata mole a inga a o tangata lautele. E tu'umalo Queen Elizabeth wa ivas fulwono tau sanga o lona soifua, ma o ia fo'i o le ulua I tamaita I tupu ua umi tausanga o lana no fua inga. I Peritania e tu'umalo le tamaita I tupu whaato a lua aso talu o na ia toto fia le pale mia fou, ia Liz Truss ma I upu whaamaise ma ia Liz na ia ta uai wa tu'umalo le na taula I ai Peritania. Ua momoli ai ma whaamaise ngā le pale mia o New Zealand Jacinda Ardern pe a maleitu la talu ai I le a inga whaanoa noa. O lea na pepelo le sa avea masu ia whaipule le National, Jamie Lee Ross, ina ia tau leanga ina ai le sa taita I la lato pati Simon Bridges. O le tau tinonga lea le loa I o lo tu mo Ross I lumo le whaamisinonga mawalunga I au kilani, a o ilo ai tu o inga o lo o moli ai le I whaipule, ma le isi to a ono I foa I tupe whaia wha la tua. O lea na ave le ofisa wa ta ua le Serious Fraud Office I lato nei, ona o le tau mawhai e vai tu pe te tele na foa ia e le ngata mo le National a o le Labour ina ia awai ne I maua I whaamaumaunga le na alu atu ai le foai. A o tūla iai le li ilo ia na ia ta ua o le le fia lavo Ross I le le si tio o lona tūlanga I totono o le pāti e Bridges, mai uai ina ave e sea whaamalosi ia ma le National o le mafuanga lea na pepelo ai Ross. O le ua uma le fitu asa o ilo le mata upu le nei ma ua whaatali se wha ai unga le whaamsinonga. Ai pe ato e te pai taimi na whaaleanga e Ross le sa taita I Simon Bridges o ni pepelo ua toe tautino nei a o leana matua I longa o na a fia I Bridges whaapele pāti I lea taimi. Kasi leo so whainga leo ai au mai eile to o se fulu valu. O I lātou nei na maua mai I o so whainga leo I Ashburton, ma e whaapea o whale na maua mai ai, e fe so o ta I makengi I lea pitonu. Se lau ono sfulu lima mo lianga wa whaia whaasanga I lea sfulu valu fe so ta I whala au whaasaina po o methamphetamine. Na o aile silia ma le se lau leo ma na amata mai lea solua. Lata I le lua sfulu wafe ta latu pe pepa na maua mai ai, ma le tusa ma le fitu se fulu wafe ta o whala au whaasaina. E le ngata I lea na maua mai ai fo I mala au whaasaina I le o whaatanga ina I totono o le atunu. Mo le maua leo, masalo le oso whainga te le I Canterbury, ua maua mai ai whala au whaasaina le nei o le aisa. E sea mai nisi o ainga au kilani ma poloka a wala a o langa mai ai I lunga se po mutu wai ana po. O le te o le lima I le fiafina a mata poloka I le a wala e poke nui Epsom, a o eli mai ai I lunga lea pomu, ma e le ngata o le whaasa o tangata whaato a mana vātu, o na o I ainga, a o lea fo e iei tangata na ave e sea mai o lato whale I lea taimi mō pui puinga. O lea fo ina iei masui o le New Zealand Defence Force whaatasi ma leo. I reporti na sau I tu ana po, o lea na fua umanga I o I ngā leo ma a wala o pui puinga, o lo ola le pomu. Whaali ai e tangata o lo ono nofo I lea vaenga o Epsom, le whaate ia ona o le te leo ati na e mawhale whau I Epsom, aile I mawai le pomu. La talaita I leitu la iwa, whaato ato e whaatanga I tangata whewa I o mga ala na tāpunia, ma o lea na leo e leo lea no fuanga na pō ma le tala, e toe ave ese mai fo I a inga mai o lato whale I le so, ai wha wau sa ili ilinga. Tala muli, tau I lalo cases o le COVID I tu umo lalangi pe ona whaamawina I le vaiaso tālu ai peitai, ele I uma le whaamai. O le tala lea mai le World Health Organization ana nafi, ma ua sauai le mai asau o whainumera, ele a toa le whātesi 2 miliona cases fo, ai pa u le 5% o tangata mali liu. Ewi I nei reporti peitai e le whaapea ua whaamausali ai, a mea ua uma le whaamai. Ua sauai fo I le lapata inga mai scientisi, e umi se taimi o le awhea alua I ei pēr le virusi. Ai ia tunu o lo o whaia pēr lockdown o le vaiaso nei wa lockdown nai saina, whaatapula ai ona toe whewha I le tūsama leono 5 miliona o ona tangata. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com